Miss Universe Mizoram sang ni somni paruk finalist te puan so anita. Finalist te hi February ni somni pakhat le ni somni pariata aizo le Luangliam audition na yatang le online audition atanga athazwal than chwa te ni in Miss Universe India sang ni somni paruka Mizoram io tutur than na ani boka kan mizo nula chelo tak tak te ron in phau chhuak an chanem bok nen Judge tetan po achaber thlan tur shat thiam ahar khopang le nima sela presenti lama ton shat nga tak tak ten an endik ani boka finalist tur an thlan chwa te hi an nalin an chelo hlom khop mai tin video masalama kan soitak angkhan heng finalist te hi Miss Universe Mizoram sang ni somni paruk ni tura line elle turan ni a athei chin china keini lampo in ron update vezel kan tum don ani ole mizo nula mail chale nal tak tak finalist atling te chu tute nge anni email chat te anlo ni mialem uluk tokin I han thlir tlang te ang ama sabera chuan root laltluang kimi aizol ni in Republic Veng Thang Nula Ania National Institute of Fashion Technology NIFT Chennai azir mekani PUC changa bi ko mazir chwa nuwa tuna hian leather design bag azir meka ruti himi in zirmi takle themthiam takani ti kan chethayang India ram munchang shanga zin kwal nuamati pi alama kanram ta na thil tha senglo tur oma piang ngai ven mi ania angai dan chuan chi in thliar na chin te chu zirna manga ne theini in angaya ni tin Miss Universe Mizoram aloni a Miss Universe India zin kong azo zelani chuan chuni na ngei manga notice mi te enshan kan lo ni chin na chu ti top ngei ain be sei thu soibok pani na chuan Nancy Laldin Puyi hi kumsom ni pakhat mi lungleira siveng ni in he in elna hian ma ni nge kan poimo ber ti vong tlat tu ania Lunglei Government College Economics 6th semester zirme kani Nancy hian anu hne na changa shing nun har sa tak paldan azir na sathule anu chu anu na mi poimo berani thua soi mei chajak zum tak ni chunga azir lai da poimo ma saber chin mi ania chati rwalin waisen taka Miss Universe Mizoram competition a aron tel chanero lallukhum wa ngor ni lavin chumi pia alama a theina le ma ni inrin tok na aneya ni ti lantira du wanga ron tel ani thu soi miril runghet le tumru tak suang to na ti hlotlin theilo khopa sang omlo ti ringtlat tu ani pathumna hiala rin chani sia haron langvele in ani hian mi ne theina anelian MMA Government Johnson College atanga BA History zir chwakani College atang renga student union leader aloni chinna te hian midang te ne theina riawanei ti chu atilang chiang hle ome mi puima din chwa hirin chanitan hian thil thar anilawa Government Johnson College Miss Loni to le Mega Miss Notice Top 12 hian loni to anibok tunjuma hian Miss Universe Mizoram platform hi achalai pui mizo meichia titana zona siam saktu ani nge be se ron telani thu so hin he platform a hian meichia te theina san zia ron phau chwa nge atom thu soibok palina zoding pui sailo aizol kumsom ni pakhat mi khatlanula zoding hi Government Chiang Mana College English Literature zirme kani a fit nga le in chi sari izata sang zoding hi pen mangani emo modeling line ani emo akuta ti tur oma piang ne so taka hlenzel tummi ani zoding itan hian Miss Universe Mizoram stage hi pageantry lama apen chuana masaberani a nima sela he kong hian riru le taksalama po zauna na satak apek thule a theina chuan bituk china nei lauti lantirna chabernia asiadwanga he competition ron telani thu soi Miss Universe Mizoram sangni somni paro competition hi amatan chawatel tum anilawa chalai abikin meichia tetana kongko motu ni chu atum berani thu soibok pangana silal nunzami rwalung
Sila nun zami hi rual lung nula. Government lung lay college kalme kani Miss Universe Mizoram Crown hi achung tele an khota na hon atum ru hle. Nun zami hian kan thin lung du zong te chu kan that lai nge lo chuak tura kan be ngai thu so hin. Chumi tura education angai poimo thu soi bok. Kumsom ni pani mi ni in unaw pangazinga upaber ani na chuan mo phurna tam tak akawa anga thule crown pia lama a unaw tele midang te ta na enton tur ni chu atum berani thu soya zirna ngai poimo mi ni in Mizoram din mun siam chat na tur chuan classroom a ngei bul chana poimo ti vong tlat tu ani bok Barukna Luangliam puye aizol Luangliam puye lim limitia shatlar hi government shangba na college BA second semester zirme kani kumkalta shangba na college lady thanna first runner up din mun hau tu ani bok atumru na wanga thil engkim eng zonga thlir mi ania ahun le muna zira insiam rem thiam mi chumia changa mason tum tlat mi ani bok Miss Universe Mizoram finalist zinga atel taboka Mizoram ta na athai top chwa zel chu atum lian berani pasari na Rachel Leram chan moyi kumsom pakomi aizol ainon veng nula hi government zirtiri residential science college BSc second semester zirme kani Mizoram tan hian diktak le rim taka thok chunga kepen apoimo ti vongtlat mi ani boy tia shat lar zok Rachel hi he industry hian mithar ni ma se atum ber chu Mizoram tan na chuan tak ni ania thinlung diktak le suang to na sang tak nei mi ni in chumi hlen chuak tur chuan engpo kan ma chon nga manga yani ti ringtlat tu ani Pariatna Angela Vanal Shwaye Champai nula kumsom pakomi Angela hi soy aya che chuak mi ania sports lama po adwai lo hle medal enge moza alo la hial to chuti rwalin Miss Universe Mizoram stage mang hian kanram moina le mizo meichia te theina kan phaulan na satle zwal zok pe seya he competition a ron telani thu soya kan theina te hi kanram tan kan hlan turani ti chu infiam mi ani na angai dan lian ber ani rwalin eng intlan siak na po chakber ni tura tlan ain pe reng thu soibok pakwana lalhu zwali chinza lalhu zwali hi Nathial district chairhlun nula ania government Johnson college changa mizo subject graduate ani Evenco school zirti tu na thok mek lalhu zwali hi zirti tu ni satlia ringot lavin nam lam thenga tuile midangte zirti chena ni fit nga le inchinga asang ni in government Johnson college miss thanna nei ani chuma second runner up lo ni to ani bok he competition hian khovel mo mizo nam moina phau chwa ngei chu atumber ani thu lalhu zwal hian asoyani somna lalmon kimi kumsom ni mi hi durtlang leitana omme kani mechia te mel chatna hian chan chata kanei ti ringtat tu ani pachunga university college BSc geology zirme kani azir lai mai ba ka lemzia lam tui takmi ani bok changthar te ta na enton tur chatak nutsia tumchunga he competition lo tel ani thu asoi nge ani som pakhatna Felina lalruat deki tangnom veng thar nula Felina hi kumsom ni pakhat mi ni in government zirtiri residential science college zirme kani thule hlalama tuimi hunrem changa ne pianga zaile lamlama hun mangchin ani bok apaina boral san nuwa anu ho hian tangnom veng thara an chenga achung kwa te chu achakna nar poimo takan ni thu soi Miss Universe Mizoram hian chaber ani na ron lantir atum ru hle thorim na nen chuan ti theilo omlo ti le tun hi hun chaber chu ani ti ringtat tu ani bok ole tikhan finalist mi som pakhat te chukan lo hre chiang da an thalomin an chelo hlom ta ka zet tin an thala ka kan mu atang ringot po khan
experience nei chatak tak an ni ti le thui tak thleng tur po a ngai to omlo tak tak chiao an ni ti kan she thai ome an vai khan mi som pakhat an ni a tin video masalama kan soitak ang khan heng finalist mi som pakhat te hi MZT wachanga Miss University finalist te achanga wildcard manga mi pakhat than chwa turin direct in aron zom venghal dona anwain mi som pahni andon ni don ti na ni chu ti chuan finalist te hian April ni somni pakhata lungleya inti siak na an nei le dona chu inti siak na shanga tlingle chaber chu Miss Universe Mizoram sangni somni paruka puan ani ang ani chuan Miss Universe India sangni somni paruk than na tura Mizoram ai a odon ani ole khati zongkha tunatan chuan ni le phot se Miss Universe Mizoram sangni somni paruk finalist te hi an chelo hlom in TM tu hinge Miss Universe Mizoram ni a Mizoram ai chuak tura ibe sei san le idu ber comments lama ilo soi venga tin Miss Universe Mizoram IG page sa khan competition chung chang update zelani a in lo follow ve cheu don nia